Urukiiko rwakorwa muri industrial area mu town council ya Kagadi rwahwartahwire bwanyuma yabamwe kucamo kururugamo rutakahwire ubwo barakujuna na chairman wa FDC mu district ya Kagadi okugwera Rubaju kandi akenda kunyigiriza abo Rubaju rwabo abarukuratira Patrick Oboy Amuriat. Aban Patrick Irumba, Ted Nyangoma, James Serugendo, Gorot Kavugo, bona barya bebembezo mu kibina cha FDC mu district ya Kagadi. Ngirukiremu because chairman tali neutral wakuba nakonda kitinga meeting akufavoringa abantu baye abakunihira nti abantu abo bali hasaidi yaye yakunihira nti niye ntufu which is Katonga natekereza kandi na manyango bundi arabasa kwegarukamo ari kujanga ari kugenda line yake ya najana nkumbi ntamanye we yayesire abantu kugira ngo batuteze bigambo. Ted Nyangoma rukura bakazo mu kibine cye najara ngo akacomuke gita Rubaju rwa najana nkumbi ahubwo kugira ngo nahembuga nkuruze kibina ziri kandi Katonga hari abantu abatine muramwagona. Katonga nilesorolezo namba kusokusango wa nupu Katonga ni kusokusango wa dipi bora baba ilo takimanyika okura nikimanyisa nilisoroleze abaka bakusagika ki ebiruka banu bona tubamanyire omukuse rugendo ko tumanyire yegeyege nasoka na imeramu Nyangoma ubwo mumanyire kyonka bisanya nguma kyabaina akwatanyeka kuzeo baita rutwenu atanyeka kuzeo tinyina side obakatongo bana jana nkumbi nyendi FDC habukuba amabara gali na jana nkumbi niko gali Katonga. Benezer Akonyera chairman wa FDC mu district ya Kagadi nagira ngo bonka bebembezi ba district bakacomu kugenda na Dr. Chiza Besije ubwanyuma yo kwebuza hari ba members b'ekibino mu district G. Bunu tukakichwamu kuruge nyuma ngo tukugenda na side ya rescue team niyo tuwesire timu Katonga Road. Nyo kata reforma je kuni bakante isoro ndiata kana kutubandera msasa abareta kimchero babingo butagaruka kwetabo mu nkiko z'ekibina mu district ya Kagadi. Oyire abo abakwefora banyantagambwaho abehamayitwire baruruga mu rutaka hoyi abo nibo rutahwereire hasaidi yabo nkabantu ababaire umukurato webiro 19 tukamalira tugambire tukabinga ndara mafabi twabinga powa hamona Jofrekanyi. Ubwa hati ekibina cha Forum for Democratic Change kiriyo mu kavuyo ubwa bebembezi baco Dr. Chiza Besije hamwe na Patrick Oboy Amuriat barkureba nebisyore gashakwa Thomas Tumwebaze.